امروز دوشنبه میزبان چورابینی سطح بلند بخوری مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی است. این چورابینی بین المللی از جانب خبرنگاران داخلی و خارجی به طور واسع انعکاس خود را یافت. در مرکز مطبوعات چورابینی که در کتابخانه ملی تشکیل شده است، روزنامه‌نگاران با استفاده از شرایط خوبی فراهم شده توانستند به تهیه گزارش و دیگر موادهای خبری مشغول شوند. لازم به یادآوری است که این چورابینی بین المللی از جانب بیش از 500 نفر روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی انعکاس می‌گردد. مرکز مطبوعات مجهز با تکنیک و تجهیزات کاری از جمله کامپیوترهای نسل نو با وصل اینترنت بلندسرعت، تلفن‌های بین‌المللی، موادهای کانسلیاری برای هیئت روزنامه‌نگاران و دیگر لوازمات ضروری از صبح بر وقت در اختیار خبرنگاران بود. شرایط خوب کاری را در این مرکز مخصوصا نمایندگان کشورهای خارجی قید کردند. Мы, казахстанские журналисты, были, конечно, очень рады, когда увидели условия, которые для нас создали в пресс-центре, для каждого отдельный компьютер, и скорость интернета очень хорошая, что немаловажно, потому что материал нужно очень быстро отправлять из одной страны в другую, и скорость интернета иногда бывает решающей. Также здесь очень много различных ресурсов можно найти, местных, в которых также очень много интересной информации. Но если мы, конечно, устанем, чуть поодаль для нас подготовили чай, кофе, сладости, в общем, очень приятно, можно и поработать, и отдохнуть, и, наверное, вот этот симбиоз, он позволяет делать аналитические или интересные материалы. В общем, спасибо за все. Здравствуйте, меня зовут Камран Гасымов, я представляю аналитический информационный центр «Реал», как бы в Азербайджане «Реал ТВ». Мы здесь участвуем, так как наш президент участвует в этом, значит, заседании. Естественно, могу сказать в прямом смысле, что все на высоком уровне. Интернет, например, вот в кратчайшие сроки мы можем обеспечивать как бы отправку материалов, видеофайлов большого размера в Азербайджан, чтобы наши смогли работать и создать материалы. Еще компьютер базировано, потом вот LED-монитор, который здесь, значит, поставили, это нам дает полную, значит, полную возможность, чтобы видеть и записывать одновременно, анализировать, информировать наших коллег в Азербайджане, так как у нас есть как бы центральный штаб, мы отсюда даем информацию, мы выходим в прямое подключение. И еще место, я думаю, что выбрано очень хорошо, так как здесь очень хороший уют, даже есть кеттеринг, можно воспользоваться. И вы знаете, то есть создание такого уюта, таких подобных, значит, форумов, подобных мероприятиях очень важно, чтобы журналисты могли заниматься только творчеством, только информацией. А я думаю, что все организовано опять-таки на высоком. Еще какие-то проблемы, например, если возникает ваш персонал, значит, здесь персонал, который здесь находится, они быстро реагируют и помогают нам все это как бы решить вовремя. در اینجا روزنامه‌نگاران در دو مانیتور کلان حجم جریان سامیت را مستقیما تماشا کرده از چورابینی‌های در دایره واخوری برگزار شده آگاهی پیدا کردند. بازدید و ملاقات سران دولت‌ها نیز در مرکز مطبوعات مستقیما نمایش داده شد. Мероприятия организованы на высшем уровне. Спасибо организаторам, оргкомитету. В данном пресс-центре все нас устраивает. Считаю, что все мероприятия проходят в рамках подготовки на высшем уровне организаторов мероприятия. Надеемся, что само мероприятие пройдет в духе братства, добрососедства и взаимопонимания лидеров стран Центральной Азии. باید گفت که جمهوری تاجیکستان در تشکیل چنین همایش‌های بین‌المللی تجربه کافی دارد. قبلا هم در کشور ما چورابینی‌های سطح بلند با اشتراک صدها خبرنگاران از داخل و خارج مملکت با نتیجه‌های نظررس برگزار شدند. همایش نوبتی واخوری مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی نیز از جانب روزنامه‌نگاران در سطح ضروری انعکاس شد. باید گفت که این مرکز مطبوعات روز 15 سپتامبر نیز در همین شرایط خوب کار را ادامه می‌دهد. زیرا فردا دوشنبه میزبانی چورابینی دیگری بین‌المللی جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل خواهد بود. از این رو نمایندگان وسایط اخباری عامه داخل و خارج کشور باز یک روز دیگر در اینجا مانده خبر و گزارش تهیه خواهند کرد.